Kardom Pini News Fast Karbi Anglong Abirta ke Thanji Abang Nilisami Song Jelening Lengpi Aprangsi Birta Thipi Arjutha Karbi Catholic Nimali Asong Pen Karlitang Sumilarong Hangpi Aphan Kachiki Modun Karlitang Sumilarong Hangpi Apran Kedama Puthak State News Pipedet Pura Inut Social Media Long Khai Angbong Pachalwoji Aputhak Komen Tipitap Abangpu Rat Angnu Dia Kachohang Wood Nangji Pulote Apangsi Van Pung Rong Thelang Somotan Ahawar Towar Nang Salam Tidet Thapu Kehang Pon Sumila Rong Hang Piaphan Kapachia Tumaphan Kok That Pinangji Pusi All Assam Karbi Student Association Hojayaro Kehang Karbi Anglong Pregjam Asong Atum Karlitang Sumilarong Hang Piaphan Kachikimo Pondo Piklo Son Sipini Rusem Son Sing Ing Ti Memorial Park Atengnolong Karbi Catholic Ni Marli Asong Atum Penta Chikimo Dunsi Karlitang Sumilarong Hang Piaphan Arna Maphan Chom Rengme Kedodunlong Pamejiaphan Hirjume Hangpi Lapen Karlitang Sumilarong Hangpi Aphan Reng Akme Kaichok Pen Apran Karmudet Abangpu Prakas Bor Thakur Lapen Asupo Nayan Jyoti Bor Thakur Aphan Kok That Pinangji Pusi Kehang Padopon Sonsi Non Aprang Kewangji Arnike Methang Alsomar Bang Ahem Le Bidunji Pusitame Methang Along Ria Longsi Bidunangji Lapen Methang Karbi Ahem Alongsi Bidunangji Pusi Perangke Angno Nang Pachinidun Sumilarong Hangpi Aphan Apran Karmudet Penajok Nilitum Karbi Dipu Paris Karbi Catholic ni Marlia Song Hin Penta Ning Duk Chipi Chipaklang Dunsi Alang Li Karjong Sining Rengme Dim Klong Kilong Jia Pansi Nilitum Pinita Kewang Pen Arnam Aphan Hirjume Nang Hangpilo Lasi Laso Puthakalong Nili Puthot Ki Pudunji Lahelo Alang Li Phan Apran Karmudet Tabang Atum Keceplang vek atum abang khu atum aphan alang litum phan sodak pen adai en pon nangji pusi nili tumahin pen ta chuning ridun lo kaduk ave phan jati jabor phan khai phan chipu pepin pen tidin de pin pen keceplang vek abang khu atum aphan sodak pen alang litum aphan adai en nang ko la pen karbiang long arada long kiduk kelak Akar biak kaya tumpan nili tum karbi Catholic ni Marlia Song Hin Pen kachuning ridunji ke lahelo duk dedlo voi phit sitame emethang asumar phan jasemet ke su asupia tumpan sor lo tumaphan bangjok ke hemle bidunji pusitame methang along pat along ki bidunji athai chelang dun peme penle bidun hurtha pusi nili karbiang long arat Kiduk dat arada tumaphan nili chuning ridun News Text Report News Fast Karbi Anglong Karlitang Sumilarong Hangpi Kedam Tanging Koirai Hini Arni Nogaon District Rohalong Ahem Kibi Ponbek Abang Phatum Kachenek Kaholopen Apran Armudet Pen Mekai Choklo Labang Solam Arjulong Si Kadok Kawe Karbi Anglong Arat Ningduglo Lapen Adai Kedo Abang Phuaphan Arona Tengpen Insai Ponsi Kokthat Pivek Nangji Pusi Hamphangasong Doanatumta Hang Tarampon Karlitang Sumilarong Hangpi Apran Kedama Puthak State News Atumpen Kepaklang Kledet Aputhak Penang An Karbi Anglong Hamphangasong Atum Pinrem Ponlo Lasona Porowot Volong Komajialong Inut Tyson Hajorikapu Abangpu WhatsApp Status Along Nang Tumakhayaphan Asonson News Nang Pipedet Ke Mesenalam Lopu Kipua Puthak Karbi Anglong Arat Jesimet Pen Volong Komajialong Kedo Aradatum Aning Pungren TC Pini Tyson Hajorika Aphan Bukulia Police Station an Vandetsi Rat Athengno Amina Kechokche Pachikubirsi Rat Athengno Dia Pachuhanglo Lapen Monon Pit Lason Ningje Jilo Puta Alangdi Rat Athengno Along Ningje Pon মানে কালি যোৱা কালি এটা পোষ্ট লিখিছিলোঁ মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল চবে যাতে ক্ষমা কৰি যায় মই তেনেকুৱা কেতিয়াও কৰিব নালাগে আৰু আমি সকলোৱে মিলিজুলি থাকিব লাগে তোমাৰ নাম কি মোৰ নাম টাইছন হাজৰিকা তুমি কি পোষ্ট দিছিলা মই মানে
নিউজ দিব নালাগে বুলি এনেকুৱা লিখি পাইছিলোঁ, কিন্তু মোৰ বহুত ডাঙৰ ভুল হৈ গ'ল। মই নিজে পিছত এতিয়াও অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু ভৱিষ্যতে কেতিয়াও তেনেকুৱা নকৰোঁ। ক্ষমা বিচাৰা। ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে। Tyson Hajorika Ahemesor Penta Asopo Kipu Kechok Chepothak Dia Chohanglu Lapen Madu Asota Lason Khai Hijan Kacharwo Lampu Nangni Puta Alang Litung Pen Ningjepon তাৰ কিবা ভুলতে মোবাইলত কিবা এটা ষ্টেটাছ দি পালে, তাৰ কাৰণে সকলো কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বাসীয়ে মোৰ ল'ৰাটোক যেন ক্ষমা কৰি দিয়ে আৰু সকলোৱে মিলিজুলি মোৰ ল'ৰাটোৱে যি ভুল কৰিলে আগলৈ যাতে কাৰো ল'ৰাই কাৰো সন্তানে যাতে এনেকুৱা ভুল আৰু ভৱিষ্যতে নকৰে। মই ল'ৰাটোক ভালকৈ ঘৰত গৈ মই বুজাই বহাই ল'ম। এইবাৰ যি ভুল কৰিলে আৰু এবাৰ কেতিয়াও মই ভুল কৰিবলৈ নিদিওঁ। Lasolam Arjulongsi DSP Nahit Karismata Wolongkomaji Police Station Anwangsi Mononpit Lason Khai Hijan Kacharwo Alam Maduta Ningje Jedetji Aphan Lapen Kachipupedetji Aphan Pherangkiangnu Nang Pachinidun বকলিয়া থানাত আমাৰ এটা কমপ্লেইন এটা আহিছিলে যে এজন ইয়াৰে বকলিয়া থানাৰ যুৱক যোনজন নগাঁও কলেজ এখনত পঢ়ি আছে, তেওঁ মানে হোৱাটছএপত এটা ষ্টেটাছ দিছিলে। কিন্তু ষ্টেটাছটো মই চোৱাৰ কৰতে মানে কোনো কমিউনিটিৰ নাম বা কোনো একো ইনচিডেণ্ট সি হেৰি কৰি লিখা নাই, কিন্তু সেই ষ্টেটাছটোৱে মানে অকণমান যিটো আমাৰ এটা কমিউনিটি, আমাৰ কাৰ্বি কমিউনিটি অলপ হেৰি কাউন্সিলৰ মানুহৰ অকণমান জেনেৰেল মানুহক অলপ হাৰ্ট কৰিছিলে, কমিউনিটিকে অলপ অবজেক্ট কৰিছিলে সেই ষ্টেটাছটো দি পেলাই। তাৰপিছত আমি যেতিয়া কমপ্লেইনটো পালোঁ, আমি সেই ল'ৰা যুৱকজনক মাতি আনিলোঁ থানালৈ, মাক বাপেকো আহিলে। তো আমি কথাটো সুধিলোঁ যে কি হৈছে বস্তুটো, অকণমান মানে জানিব বিচাৰিলোঁ আৰু যে সি কিয় এইটো পষ্টটো দিছে। তাৰপিছত সি সৰু ল'ৰা 21 ইয়াৰ্ছৰ ল'ৰা, এটা সাধাৰণ ফেমিলি এটা বিলং কৰে, পঢ়ি আছে, এটাই ল'ৰা মাক বাপেকৰ। তো সি মানে আমাক ক'লে যে বস্তুটো সি সেই লগৰ ল'ৰা এজনৰ লগত কথা বতৰা অলপ তৰ্কাতৰ্কি হৈছিলে, কি লগৰ ল'ৰাজনে এটা পষ্ট দিলে, সিও মানে সেই লগৰ ল'ৰাটোক টাৰ্গেট কৰিয়ে এটা অলপ খঙতে এটা পষ্ট দি দিলে। কিন্তু সেই পষ্টটো অকণমান ভাইৰেল হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে অকণমান কিছুমান মানুহে অলপ হাৰ্ট হৈছে বা অবজেক্ট কৰিছে, যাৰ কাৰণে সি বিৰাট নিজেও ক্ষমা খুজিছে সকলোৰে আগত। আৰু সি মানে একো ইণ্টেনশ্যন তাৰ বেয়া নাছিলে, আৰু যদি কোনোবাই বেয়াকৈ লৈছে বা সি আনইণ্টেনশ্যনেলি কাৰোবাক হাৰ্ট কৰিছে, তো সি ক্ষমা খুজিছে আৰু সি আমি নকৰোঁ বুলি কৈছে। আৰু আমি আমাৰ পুলিচৰ ফালৰ পৰা আমি তাক মতা হ'ব, থানালৈ মতা হ'ব, আমি কাউন্সিলিং কৰিম, আমি চেষ্টা কৰিম, এনচিয়'ৰ কৰিম যে এইটো সি আকৌ যেন ৰিপিট নকৰে, আৰু তাকো ভালকৈ বুজোৱা হৈছে। আৰু বাকী তেনেকৈ আমাক কোনো FIR পোৱা নাই বা হেৰি পোৱা নাই, সেইকাৰণে আমি বৰ্তমান একো কেছ হোৱা নাই। যদি আমি কিবা FIR পাওঁ, ৰিটেন কমপ্লেইন পাওঁ, তেতিয়া আমি নিজৰ যি প্ৰচিডিয়াৰ, লিগেল প্ৰচিডিয়াৰখিনি Fulunipen Arun Kro News Fast Karbi Anglong 9 number Amreng constituency Kaparlo 1 Pungrong Khelan Somutan Ahawar Arat Nonanta Kimesen Atwar Lang Sikachelang Hem Avilang Lasi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Lapen Ladak Amreng Local MEC Rinatirang Pietum Sitame Nangchelang Chet Nangji Ahok BJP Sorkar Atum Porivorton Kivan Videt Kali Sitame Karbi Anglong Along Riarlo Ongdung Ahawar Along Piniarni Anta Kaching Thur Aporivorton Nang Pitek Tidetlo Bangsong Teklake Ahoyalong Kido Karbi Wan Pungrong Khelan Sumutan Arong Alongsi Tek Daklo Lapen Hatak Arong Aradatum Perangkiangno Nang Pachini Dunatengke Ha ASDC Sorkar Kachari Hut Punon Congress Sorkar Kachari Hut Punon Lapen Non BJP Sorkar Kachari Hut Sitame Tuar Melang Lapen Sikachilang Hem Ningkan Ko Anpenlone Johang Dun Bomlo Bonta Piniarni Anta Nang Pitek Tidet Lang Tangte Bangso Ahawarke Keswa Bang Avema Lapen Ke Karbi Anglong Autonomous Council Pen Labangso Arong Aradapan Kaching Turpon Nangjipu Kamatha Vedet Ajok Council Ningkan Troke Prasir Kep Artaplengdet Apita Hakwa Teng Hakwa Mangasonsi Nonputa Gari Motor Kachileng Kimesen Atwarawe Lapen Jongsi Sodet Idet Ahut Arwe Kejang Dut Ahut Pulote Sai Jokje Kesu Kachelang Kivangji Aphan Piba Pen Khermi Arong An Palisi Doai Mu Anta Longponji Lasinon Kivangjilang Ahut Majok Aracharia Song Sitame Vot Nangji Pulote Tuwar Kechengsi Nang Salam Detha Jongsi Nang Salam Le Pulote Vanpung Arong Pen Ke Vot Ipakta Nang Pitek Tepusi Chingkrin Pon Lapen Amreng Local MEC Rinatirang Piaphan Sitame
wan pungrong khilan sumutan arong alongke nonanta arjianta theklong lelang puta pherangke tum kahomri damahut nang pachini dun barla por buten dengan boyar sinunong leke barlai pone boyar sedunong ledi dinong le pini election ang le dok pini ala emis aredak lokal emisi sitami nang tumhan ko pini nang cicak sonto malabang suarong menena cicak seta alam si pucot akam menang lele son tholo la son so si chubai lok le coba mesi campaign ya jasta kuri bang odi alam ni cicak pa akam menang lele ti de abang sorong niliang theong lo labang sorong midike la veja da ve dal so puthang nang liko pisi pui lata nil tin ke ni hang bang ke ali yong sinang lele sta ala sarok lang lele sta medical ke pini doktor lang nolang nan ke nang bikok sami puta nil tum ke diman lo salata alam si cak cho rakam mawang li prang hut nang chak pilo ko anu ne election hut bag nang kompen hut tan li tum sorlon tan ye dun tiklo seta ahok lo nang li tum la anya sik chak po wan bek po pulo mati an ke wan ve an ke ni libang ta mathalo he DC huta dolo Congress huta dolo BJP huta dolo bon thoi phista me pinninga election ne li yogon de pulo para yok dun de puta ni li unya dalo ko abang sorong lokal emisi sitami bang ma wangwe lokal emisi bang we pinang wangwe pinang ni le tum la campaign ne hosi ni li tum chupu dun bom lo bon sa wangwe dalo pan cholo nang litum dakpen pini suarlo tum kisu sobai pusatami dakpen ko nan lo kacipon pon la kisu plete ni li tum yo tangka long thek bon stame ram long sta yerendeng si directa bor I yok ye delo muli ko thikare ha so muli ko thikare pipiloi tum hanangi toware son tang ho lang ki una lang ta ho itum electricity board ta pine hospitality halam popelo ya stame towar risibang nang pele hospital risibang nang bi hala ane सरकारी सीसी नु सरकार लगा इम्पोर्टेंट काम क्लेम नहीं इनुवेट काम कले सरकार सी क्लेम थई ल सकाम अनो तो नो आन तुम हन को आने रंग सेंग सो वन पुंग रंग नन बुलिंग सेंटर को आने आजि दिंग पे नो आन त तुआ रिसीव बा अनो पेले अनु तीना सरकार बांग फारू सरकार ले बांग थों कैप तमे हलका जे हलफान के नांग ले लपरंग ते नन बोर्ड लो वन पुंगारात पेन के बायो का पार्टी तमे बांगyok बुले बांग तमे लगे कंपनी बांग तमे नन बोर्ड लगे वोट पीपल non ke bangi election hore jat election में MSC तमे MP तमे MLA तमे या तमे लो रास्ता नंग लेले रास्ता है सोनंग लेले tuarang si pete 17 number so chengthing ta ke parlo pini ronga gora along KSYF KSA la pen hamphang do an chingrum si late sumila ronghang pia phan chikimo pon pado la pen jesemet ke karbiang long autonomous council atung tame bangso case ansu se ang song long paledun ji aphan RDP dun vek nang ji pu ka chuningri la pen la hai hui akisung ke do nang kokke karbiang long school than bang kadure la pen asai cheklem kle school long than bang le dota mi chiwang vivita Karbiang long autonomous council atum kachelang dunde insai se apollo puta ningje ahok lo ini tum KSY la pen KSC chelang pet la pen tum rongagora arat turpak pen itu mangjir sumila ronghang pi aprang kitab nyo protest lo alang ni di sumila ronghang pi aphan aprang candidate prokal somro bor thakur la pen noyoti bor thakur alang ni tum pam sodak pen insai nangji lu arona to ateng pen alang tum phasi pibek nangji la pen niltum KSY la pen KSA atum chuningri tu je Assam state pen je ki voided ahem tu no phan compensation tangka 20 lakhs alang tu phan ke boda tu phan pibek nangji la pen labang so case along iltum Karbiang long autonomous council tim Karbiang long ahin pen je la soba labang so case anso se akang tu yang deng kangsai kelong pra dinau phan chera dun chitu nai busi pini nilitum KSY la pen KSA ahin pen chuningri din lo sodak pesi alang tu phan chuningri din lo Rongmong we penjer song inti news fast Karbiang long Bokulia Police Station angkang bearing registration number HR 67B-0508 Atrak Food Corporation of India Mate Thihek Pen FCI Hojai Godown Pen Kechuasang Athoila Dipu Birla FCI Godown along Hodet Pen Puthot Nogaon Surupothar Anat Kachidam Bomahut Pini
ada porphai serkep apor manai terang arong pen jilang sodak National Highway 36 atwar pi kulat adung along pasang koksi kate barabang suntuk amat ingtat kowe kachonam dama phit jongpen truck amethang towar pen sui phit amat chepar lep dam phak pusi chethan bonta kopai kimia jok baduta areng hukiso abelang pusi truck kate bar abang phu nang pachini dun তুলি পাৰ হৈ যমুনামুখ এই সৰু পথাৰ পিঠাতুলি নেপাওঁতে Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Roha long inut Karbi nim supi sumila rong hang pia phan mekai dutsi apran armudet aputhak Khamki Dunsi All Assam Karbi Student Association Hojai District Committee tum Kachesong Asai Dengpon Labangso Sailang Nuk Kiklem Prakash Chandra Borthakur Lapen Nayanjuti Borthakur atuma phan Kokthat Pinangji Pusi Hangpon La Sosai long Kacharab Donatuma phan Sodakpen Insai Ponpi Pulote Ansose Sodak Kachesong Asai Dengponji Lapen Kangsai Long Litik Kachesong Ponji Pusi Kachesong Asai Kedengatum Pachini Pon La Soprang Alang Litum Karlitang Sumila Rong Hang Piaphan Chikimosi Milur Kaipon Lapen Akar Jong Chom Rong Me Kidudun Long Pamejia Phan Arnam Ardom Pon Sumila Rong Hang Pik Jua Ingraji 22/22/2021 তাৰিখ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা ৰহাৰ খাইঘৰ গাঁৱত কেৰাচিন ঢালি যি লুমহৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছে দুই পিতা পুত্ৰ প্ৰকাশ চন্দ্ৰ বৰঠাকুৰ আৰু নয়নজ্যোতি বৰঠাকুৰ তেওঁলোকৰ যি নাৰকীয় হত্যাকাণ্ড এটোত আমি টোটেলি সদৌ অসম কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা হোজাই জিলাৰ পৰা আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ আমি তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা জনাইছোঁ যাতে এইবোৰ নৰহত্যা পুনৰবাৰ আমাৰ এই সভ্য সমাজত যাতে সংঘটিত হৈ থাকিব নালাগে গতিকে আমি সকলো ৰাইজ সচেতন হ'ব লাগে গতিকে এনেকুৱা নৰহত্যাকাৰীক ফাষ্ট ট্ৰেকৰ আদালতৰ জৰিয়তে কঠোৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি বিহিব লাগে এয়া আমাৰ সদৌ অসম কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা কি শাস্তি দিছে তেওঁলোকক টিল ডেথ হেং টিল ডেথ হ'ব লাগে দাবী মানিবই লাগিব যদি আমাৰ দাবী মানি নলয় তেনেহ'লে আমি আন্দোলন কৰিম জংকী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম ইয়াতকৈ আৰু বহুত ডাঙৰ জংকী আন্দোলন গঢ়ি তুলিম No justice, no justice, no. Of Assamese, but we just we want the culprit to hang till death. Difupen Berta Pangrum Donabang Pankaj Teka News Fast Karbi Anglong Kedamtang Engkoirai Hini Arni Roha Nogangalong Inut Karbi Supi Karlitang Sumila Rong Hangpi Aphan Kacholangan Apran Karmudet Aputhak Patumi All Assam Gorkha Student Union Karbi Anglong Aro Atum Penta Gorkha Hostel Tolbalijan Bokajan Along Karlitang Sumila Rong Hangpi Aphan Chikimodun Bangso Chikimodun Ahut Gorkha Student Union Atum State Government Atum High Level Inquiry Padupen Fast Track Along and Bisar Pajutsi Sodak Akangsai Mate Low Aranatengsi Pinangji Puta Kehang Padupon Difupen Berta Pangrum Dunabang Pankaj Teka News Fast Karbi Anglong Duarbaguri Constituency Daihori Along Tak Karlitang Sumila Rong Hangpi Aphan Ningduk Chepaklang Pon Apran Kendet Atumaphan Ingsai Nangji Pusi Ningduk Pen Chikimo Ponsi Upar Daihori Youth Development Committee Mate Thihek Pen UDYDC Atum Patir Piponsi Karlitang Sumila Rong Hangpi Aphan Kachikimo Don Pen Maipu Doniel Rongpi Lapen Kwangchun Bang Sarbong Ing Tiatum Pen Japonsi Karlitang Ingjir Sumila Rong Hangpi Aphan Apran Karmudet Atum Prakash Chandra Borthakur Arta Thongke Praner Kep Lapen Asupu Nayanjuti Borthakur Arta Thongke Braisi Labahini Aphanta Ingsaibek Nangjipu Alam Kadok Kawe Raddet Doan Angnu Apran Karmudet Karlitang Sumila Rong Hangpi Aphan Ahok Akangsai Pibek Nangjipusi Upper Daihori Youth Development Committee Arwatum Penta Ahok Akangsai Pibek Nangjipusi Adai Kedo Abangphu Prakash Chandra Borthakur Lapen Nayanjuti Borthakur Labahini Aphan
sodak pen insai pivek nang jipusi upper day huri youth development committee aro atum pen ningduk pen chikimodun. News text report news fast Karbi Anglong. Tang te pinya birta lan sipajut iglo domi thakme kardo.